Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu Deumba Mwenyezi Mungu kemjuha wanono mshilo wanono huhanzahi Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu ya rijali yejuka nahiri hundunia ni nana akhira. Ramambeni ya ukaya karnaula tsawakati heze suje wala karnauzileta. Shangar juhenda na unjia haraka au kanga sina zinji za ufanya. Ikao Deumba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshilo wanono. Bonjour mama Juwaida. Mwenyezi Mungu ajilu karanyereze fami rowana hohanzahi Rabbil Alamin. Usiku wa leo mtukufu ukai haina usiku utoka mtukufu. Walaikum salam mwana Zena. Mwenyezi Mungu ajilu karanyereze fami mjua wanono. Walaikum salam mama Bakar Nesrin. Watukufu wa Jamalif. Sujet mbili kao zilo très important. Sujet mbili kao yenzima inu tkanza nijuezi habari ndondo. Haukaya ika vraiment un peu difficile. Heza jil nezafanyishia. Haukaya izonge juenda atanga jukuta mazarifu. Wanzi wasome hitima na zinru. Ika oblige rifikirinro ye sujet. Ritundenro badala ripara rilinde eza jil nezambishia. Gewa katujel zitekeleze. Homo swanifu ni makalmambishia. Wa alaikum salam mama Luay. Wa alaikum salam ma soeur mama Nadia. Ika okarna homo na mpartage iluandu wanjie. Jonjar maze sujet. Hauke sujet nzima ngiyo sujet. Yaki usikitifu sujet ikao. Gejoka utsoge mazarifu wa lezinru. Gejoka utsoge mazarifu wa some hitima. Ikao ngebidu wanadamu wafikirin. Wa alaikum salam Muhammad Mana. Ikao iyo sujet familial. Ikaraba sujet familial. Zerongo zijira en famille. Habonezi. Zijira en famille. Hawonea. Zende hata mru halatizwe kaseti. Gam mvumbo zila suje kaudo lonizo. Bade jo permete. Ilir joho da haraka. Ye suje yenzima tukufu. Shababi ikao. Ye shababi uo. Hajahunu. Woka zalahunu Faransa. Shababi hajahunu hamakirtas. Waliku. Mashababi hajahunu hamakirtas. Waliku misama mama Natasha. Ikawe shababi uo bada hajahunu hamakirtasi. Eza jilne zafanyishiha. De ukaya hajua mwanamshe mumjini mwana humjina mbabahae hae famia mbabahae hanza ya mlole ikawa wajili mbalibala na mharbati mzazo he mwanamshe haraya hamwambie mwaname ya ukaya weti mru wabidulole mwana hangu banda weti mjini mzima sha ye mwanamshe hapuha harume fami ya mbabahe mwanamme sha de ukaya ye mwanamme mzazaha hembali ye mbaba mjimra jina. Ikao banda ye fami wajwa ke mwanamme guishiliano daine mwanaha wa mwanamshe hedi hata $100 wamfanya marukwamba menasi we mzazahe mwanamshe hafainia mwanamme walaikum salam mama Luay hamfainia mwanamme menasi ye menasi hamfanyaje hamwambia ikakujaranse mwanaha ngu ezujo uhunga ngojo jitu ya utima kalima ikao fami ngebidio izambi hauyambe bamdu katujeze ajali zijendao abasari zamba we mwanamme ikao yafanyiwe menasi hasibabu baada hata $100 walikum samama Zaidan abasari zamba ngujundo komori na banda ngujundo komori harumwa malalao na ufanywa malalao na ufanywa rukia badala hajusomo walikum samari mali walikum samkana maisha hajusomo na ujusomo ye familia hahe waluza mzaze gwambao de mzaze wahe mwanamshe. Merci beaucoup mama Juwaida. De mzaze wahe mwanamshe banda hamenase mwanamme hamambia ukaya yeka kujarante mwana haku ezujo uhunga utijitahe ngojo jitu. Kabajabira mempa mwezi ola mwanamme handiso dubilo na majini na utuwaze nguo hunu Faransa ye familia hahe wa depanse ha shamuga jala wa ihaja kajaja hale bakatina 4 ans e mwaname rango suli Faransa shahaja ha makirtas garjo hu jarongoze o wazaze ikao wajihansi harohombi
na upeo heza fanyishiha wakati kawo mruka tsona ya ukaya woi mwana wahe mwana mmahahe woi ye fami shabada hapu harma mjimrwa jina yeti mjimzima na bobo hapu harma mjiwe ye mjimzima banda mbabahahe hapu harma fami ya he mwana mshi ikawo ye mzadzwa he mwana mshi woi le kalima ya lamba kajalihana shagwambo ukaya kajafanye mwana mme woi zindu ni mwana mme hakautsuwa zenguo hunulaya hakaudubilwa majini ya mjia ye fami waonesa ya ukaya eyawe mwana hao de mzade woi baanda ye hazamba na ikaja zambi mwana mme bahisha hazambi ya mbaba he mwana mme baanda mbaba he mwana mme wo mwana mme mzaze woi subhanallah ikaro do hanzar monesenze video walikum salam Imran Ibtisam zahisha babi woi heli ya lione heli ya sufreo wallahi kabati manada matujula watozi kabati manada matujula watozi subhanallah Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yalinike musomwema zaho wazazi walo faransa banu wadongo uone ya malaho wadongo uone ya fami gerambe mwana wa mzaya banu yajua mkomori finalma baada mkomori sha yajua mrikao ni mji mzima ekaraba mji mzima doka ya mbabe wa hema na mme woyi mjomba wa hema na mshe ikawo ye mzazi hamfanya defa kamba kujomonesa baada mwana ula mwana mme habangu anzu ya lole mwana mshola baada ngwanza nao ngajo jarme sujet. Deuxième sujet mwana yazalo banu ikawo hadungu kabila itsu ya hatu baada dugwe kabila nzazaha hekaja ka konta nzazaha hekaja ka fier ola mwana hajuha hakawa hadungu mwanamme gadla Afrika hendezahe walikum salam Malidi Ahmadi grand frère hadungu Afrika hendezahe ola mzaze habaki harmajuji na tambu na problemu za umtabisha haufikiru la mwana hae yaka uhatsi ya ukaya ngujo libe mabani hae yaka uhatsi ya ukaya ngujo mloza na mkomori ola mwana hapara mbilo mzazahe nge mwade ola mwana kajaja hazi ya conversation totali ya hahe na mzazahe mwenye humzaya badala mbaba hahe kati hoda honi shambaba yambisha ukaya haka konta haka d'accord hauka banuze problemu kanga u problemu familial voka bras de fer ya hema parent baada kwa tiwa zima shari haka konta baada mwana hahe harange gadra hendeza c'est que pour c'est quoi ola mzazi akana hamu hafu abasal zamba ola mzazi hafu kajadziwa ola mzazi hafu haka jadziwa wala ntina haba Marseille wanda tujue mtunda wa mjua ntina haba Paris wanda tujue tunda wa jua zengo zako zenda hasitara baada karaba Marseille yo à la seconde rohamba Paris yo à la seconde rohamba Nice à la seconde walikum salam manizar ola mwanamshe haparwa baada mzazahe hafu na ngazambao hafu hajuhudi la hema naye ola mwanamshi haambiye famya ukaya ntsina huja ba mzazahangu hakawiyenge mrumma hangu subhanallah haba ntsuhuja ba mzazahangu hakawiyenge mrumma hangu mrumma wo kongole walikum salam fazak izaf Mwenyezi Mungu narnike sitara yani kesitara o wazazaha ya jailiye ze education zendele yo malahoni haukaya manki ya education manki familial ya kaubidi wandu wake konyo nzima wasomeso wana biyatsongo wana wao watulukoze fami wadungu kabila zitso za haka ikawe mana hasubuti hamba ukaya kana huja wi mama elhamidu alaikum salam haba ntina huja uo mzazahi hafu ya latif mzazahi hafungie block mzazahi hafungu la pitani ikaubidi endi arangwa ya hosiwa zangu zazo ntipia mwana mshe haparwa ye fami wa mpara mwana hamba ukaya ntina hujaba haka uyenge mrumangu walikum salam Fatima Abdu subhanallah gamonao ndugu hamandi obwa komar Mwenyezi Mungu na jale mzazi we ya mbuli jannati firdausi insha Allah jeron kozo wazazi haurambi wazazi ihili ya himalezi watukufu wa jamalifu doomba Mwenyezi Mungu ikimshelo wanono nikado mwandunga mpartage ye video
rare jajarmazi sujeza hatu do usikitifu wajilia ye Komor wa upande wa hema na msho hatu wa upande wa mzaza hatu ikao hatrawa rangule 22 août halawa ohahe 2 heures du matin ikao hakauye shidene wanahahe ne mrumahahe wakomori pia wajua alaikum salam Marie sifika Marie wakomori pia wajua waone publication rikajuma wombaze dua Mwenyezi Mungu yavenue mwana mshohat nzaza hat ikao hatrawa rangule 22 août à 2 heures du matin hosomo wana ne mrume winji na winji rombo zedua rishemeza walaikum salam dhahabi atumani ikao zedua zijakabuli baada haoneha chana usikitifu hoju baada haoneha hafu nzazatu ikao kartsujua o musannif yazajir Allahu alam cha yamba haruhoda honi à 2 heures du matin husomwe mrumaha heno wana katsujuli hani amba banikao diakaya henda ze réseaux sociaux zishemeza wale kubisa mwana shaima wakomori wanti pia washemeza wanadamu wanti pia washemeza ili rihunde namna emalanikao ya jonjia hauya njia yaonehe sazila wana ya ukaya haparhaniha hafu duumba Mwenyezi Mungu ikiha mrehemu ya mlazeva jema ho hanzahi rabbal alamin haukaya emanadamu shinu hindu emanadamu shinu hindu wamru yafanye vyahedene mrumahae yazaya wana watu washashi wana watano wakawiyenshi ijata basa Mwenyezi Mungu hamtamani rito ujua eza jiri hindu hati mwanamsha wa yalauda honi yanu mazetoni yemasera Allahu alam do mwembe la dua Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya mlazeva jema baha sonsi pia rijuha hawomba zedua Mwenyezi Mungu ya vene mwanamsha hatu woi emzaza hatu woi ikao hatawa rangule 22 août kabati mkomori ya tushemeza wala kabati ya tusikitiha wala kabati ya tukoza rakajuma ujuse manza Mwenyezi Mungu ya mbenwe abasar zambao haparhaniha hafu zibaki ya ukaya rumombele zedua abasar zambao Mwenyezi Mungu ya msamihe makosa ya jahili yake hamwe jannati firdaus. Bonjour Jennifer Ali ya jahili uke yani kuwa na hahe mvuna suha yani kemru mahe usubirifu rudojwa ya ukaya inunzia ya unjia na ulawa o watwa duwa jihansi ya ukaya duniani hunu mahala hauteziza o watwa duwa jihansi ya ukaya je fais ce que je veux et je dis ce que je veux et je insulte ce que je veux waduaza uka un jour on va laisser ce bas monde. Elle était pas malade kajaka mwadi wa ukaya kaguro swa shehitwa kajaka mwadi ya ukaya hazingaro mindu kajaka mwadi ya ukaya ema doktor gwa mkontroleo Allahu alam wa alaikum salam fil fayad shawu mzaze wa fami ya zayawana ya kadene mrumahe Mwenyezi Mungu hafanyeza hae domba Mwenyezi Mungu ya ukaya za jilzonti pia Mwenyezi Mungu alvenulie alijue esibabu neshatsonga ho hanza rabbal alamin haukaya garjo ya ukaya haini mwanadamu ulo hai wongu jijulo ya ukaya un jour il va laisser ce bas monde haini mwanadamu ulo namuo wongu jo kama udungu jo lawa bahimza zahatu ikao hatlawa rangule 22 août bonjour Rimna Saïd rangule 22 août wandu wambwezedua ili avenuhe havenuha shahavenuha maiti garbu hono watlanga hosoma ikomori kamil ribe hono watlanga hosoma efamia hae nanu wanahae Mwenyezi Mungu wanike subra Mwenyezi Mungu wanjeze imani Mwenyezi Mungu ajalo wana wavuke insha Allah nyuma baki mdojwa ya ukaya ezawo sazihisa zibaki mombeleze dua eza hatude zabaki au kanyi mnangalia onana minluba nunrongo wao qu'il pleut qu'il neige raranza rakarijanza on va partir tous raranza rakarijanza alaikum salam wana bahati hufayo farudi yabonga mlongozi nyu wanadamu kibaza hanyu upasheo
Alaikum salam ina ya Malik. Ibazi hanyu pasha. Gamrongoza nywanadamu mrenge dunia inu mwirende ya hanyu. Gamrongoza nywanadamu ziruhuza hanyu zifu. Gamrongoza nywanadamu mwabuwaze adresi fantomu mloju maudia wangu. Gamrongoza nywanadamu ikawo ye dunia mrenge ni mdiwa za kahunuri jangarjo ulawa. Gamrongoza nywanadamu ikawo bonjour eshati emhashte. Mdojwa ya ukaya. Kabana lahaja. Litsohu kabana lahaja tsujolawa. Yede mbabi nanzuni mabie. Heni ulona mbabi. Gujoreka. Yotsona hata. Hasara ya hai. Rikana wenji na wenji. Wakaya walawa. Sinauli ya hozirejeza. Iwakaili hane zombe pia. Iwakaili hane malaika. Iwakaili hane zembingu. Walaikum salam kina za Fatima. Iwakaili hane ze arudhi. Iwakaili hane dunia. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Halawa. Hafu. Owana wafu. Owanruwashe wafu. Ye arhami yifu. Emindo mitiramu. Ye wendo bufulani. Ye simba. Komarjo kaubaki duniani vanu. On va laisser ce bas monde. On va laisser ce bas monde. Alaikum salam mama bahia. Zibaki hani mlia rengi. Yakane hikma na taufiki. Bonjour zonti. Mdojwa ya ukaya. Enga mbaki mwanadamu mwinu hundamana hindi duniani. Enga mbaki mwanadamu manzaro hombi na mnaje duniani na boga mjurantse dunia ino. Enga mbaki mwanadamu wapeu na mnaji na mima udunga mjula wa duniani bano. Waka wenji na wenji wakaya walawa. Waka walona mali kwa jashida hulazero huza hao. Wakaya walona majumba kwa jashida wabakini majumba hao. Wakaya wakana zinji kwa wati. Walikumsalamu wasimu Mahmud. Watukufu wa jamali fuumna hinugo mtiti na chonganzani vire. Hou jimlifu wa huwa komori. Rilo haruma zere zorjinika watakabarifu. Rilo wajewili na watabesamu. Rilo juma udeza na soli wane realite ne verite. Ya ukaya hewe. Fikirindo ye komanteri ya hojuka wanjisha manyanyo umdeye. Bango jo uzisiwa uwasule ya huumba. Fikirindo na mna ukaungo joka uharuma rezo sosio. Utikane pichabi la dohamba wedi ya kamjeuli mtabesamu ya kaudodi ya wangu. Subhanallah. Gamjo ya ukaya. Wenju wa huwa komori. Ye dunia yu warenge. Kwa diwa za yu ikaudoro joka wenda. Hufati mpaka ukamade. Wa ujua ukamnono. Hukansi vanu hure mwani sofura usobansi. Usiku wa jana rikarma barbecue. Boulevard National. Ou Shababa Boulevard National. Nous en avons Alaikum salam Fawzama Muhammad. Rika yabo, rika ufete, wadzima, na uhamadawa, na usterehi, na sina wanahatu, na wanashahatu, rika yabo hau jimlifu. Vanu la sansiju. Ola Afghanistan yabali ya gari, hajahate vanu raka ufanya. Paswe kana mnasali yuhamba lo moroni ye mndu habali ya gari hata hawasuli bala wa Afghanistan hawasuli bala haremani attack na balange ovola chaque Dieu merci waka feruju hazia bande feruju i allume hotunda lundu haleje aja lawa yabo sonti pia so akomorera kabo sikwa jana wala sansijo hende hajusiwa wandu wa mtowa wanga pare pompier wajana da mwenjiri mzingiza wakomori wenji wa mzingara wandu wafanya namna alhamdulillah ngarobo Mwenyezi Mungu kaka jafa ye pompier waja wa mrenge likaya abo fasa fasa ye video na kawi filme jana haruma ye shuhuli hatu homusizoni ti filme mbabe mwanadamu ikaw ye uhaka hiru haka ovola bwa tukufu uhaka ovola habali ya gari haka honda nezi 50 zae Mwenyezi Mungu aonesa ya ukaya mido uhujere bo mwanadamu hushidi hujuso mwono huzingaro sukani ngoondeso shaga mjoshida ni uzieka kujusa unarugo mtiki na kwanza mabeni watukufu umdu ya bali ya garo siku wa jana rikabo sonti pia rikawe mabayato rikaufeti hatso jaba la ikao do lone shuhuli hatu
hazi harma feruju hodo mtunda banda ye verisa yi alume ibidia balele gari rundu halala halejea katsudi samhono katsudi samndu rende bala rende lubu wale gari wajana wahindi bala rimto gari ni rimlaza hobonsi ripare pompier ema hala na kanzano asuli ya bohinga nimwambia nikaho hufawa mwanadamu timpaka mlu yake mwade hufa mwanadamu timpaka mlu yare wehe bwa tukufu gojo jaukango ndonzi ya ni mnyezi mga hutamani gojo hujaudu ganado ne mrumsha no wana gabli mwafanye kursu mnyezi mga hutamani esi wanadamu wababai hane dunia inu sila wahi hunga mundaru maze suje ya renga hakana mbavi ya tsurenga balahe ntina akili hanani shahuambilana yongyo importa watukufu wa jamali fuganjor maze suje za haka suje ikao gamtono njie ye suje ya hemzaze ikao hafu abasar zambao kajadiwa alaikum salam seti Ibrahim mzaze ikao hazaya mwana ikawede mwanahe mzima waiche alaikum salam ina ya aina mwanahe mzima mwanamshe ya mzaya ikawo katina mbamru hakana mbabahe mwanamshe walola na wamana hukarivike uja uhisa habakishane mwanamshe mzima ya mzaya ikawo ngombo mnyezi mgu ya mloze mkomori ngombo mnyezi mgu kahaka halola ni mkomori mwanahe ola hajua na kongole wonjwa babotura wala systemiti la sisti panekana bwana shohatu walolwa ni wakomori de ukaya owajeno wenji njamba pia wujwa umanipili wana shohatu wadiwazaze fami wadiwazaze arhami wadiwaze kominote yabwandu na ile wandu walinjeleza hao yemanasi wasazi lijohanzo wana shohatu walolwa ni wakomori de ukaya kabati mru mkomori ya jozie mru mshahe ena ya tsone mzaza hae au ya titunde fami aina hali womana mme ya fero sho wajeni yekawa lola wana shohatu walaikum salam wana Fatima walaikum salam no la chiko o winjo warenga wakawa hawa wamenye zesprit wabala wende zao winjo wana shohatu wadozaze fami yija ola mzazole mwana hahe hede hambia mzazahe kange na kongole do ya jiwana yanzu ya mlole ola mzaza mwebe mafi j'ai rien que toi njaza wabili njaza warar wiki naza ali njaza wabili njaza warar gono kanga mibano tibakina we mbabaha wende zahirimana ntina ngo ntsuhufanyia si husomesa husomo umundu baki hutimizi walaikum salam karima mbaye eske solution mafidi nda wanange kabila itu ya hatu gabu wa maore gabu wa nzuani gabu wa mali gabu wa ngazija indalenge mzima mwana hambia mama yoka ya no mama wendio ni mwanzao nzaza mama yoka bahiti na mbizana yoka ya ntira dina wala ntina uparjo karavi ola mwana hambia mama eka kutira de l'importance c'est ma vie ola moto hadunguye kongole wa hahendeza oui bonjour hasanat informé naida ola moto hadunguye kongole hendezae ola mzazi habakina hamu ngombe zedu mwana ya mrejei c'est normal hokaya mzaza mwana yeka ani c'est normal ya tilale ya njoo misirini ya ombe zedu ya beze sadaka ya fanye tout ce qu'il faut aukem mzazi uhabe ya sadaka plusieurs fois osomo eldarasa juma usaidie mayatima na mafukara na uwahemi sihir yedekina zila pia de mwana hahe ya mrejei ya lawe kongole ola ezajiru hingo za fanisha hingo watukofu ezajiru de ukaya ola mwana hende hata hazia mzaza he hadom para hangunguwa definitifu ola mzazi hajahare mani wade wahamu walaikum salam kwa simama haula mna mwana hae na mwana ikawa hamza ya mwana mzima gombo mnyezi mge mwana timklawe zedwa zahe mwana yambakie ye mwana hajua dungu kabila itu ya hatu hende zahe bada dungu kabila itu ya hatu la mzazi ngejuma umbaze dua bonjour l'amour sucré ngejuma umbaze dua ce qui est pire c'est kwanda hukana baraka ce qui est pire ula mzazi harengi hamu na juhudi na mkira dhubu wajaza hango mwana mwazar mwetsinu watimkliani AVC na niwade raili wa alaikum salam arfata watimkliani wade na AVC raili mwazaya harmatsi kao ya kinaswara gamjoka ou naswara do ujero yo wana unuko wana liberte
ija ula mzazi ajarmani mawade ye famia mzazi wafanya tupu wa kontakto ula mwana hamba ukaya juma mbali ntina huja ukaya mzazi wangu uyonge mruma hangu. Subhanallah. Yabo yo muyenga hau yabo ngujifikiro zemvu zahe banda we mwana mzima ula mzazi armani hamu hata hajarmani wade ye mzazi hafu antuka abasari zamba ye mzazi kajadzio shantina umambiani Marseille ya ukanga mjo ujua ye Lyon nga mjo ujua ye Paris nga mjo ujua ntina uzamba ukanga joka mkomoli harma kalizi na uvumbu wanai wakati na juhaba wamdwa jufanya tupu tata wamjua na wake juma uke mzazi warma hanya ne mzazi wa ihanza hambie mwanahe nibeile maore nibeile mumali nibeile mzuani nibeile mgazija. Walaikum salam Muhammad Yusuf ula mwanaha haraya watukofu ye mzazi hatu harangi hamu na juhudi halitorohoni haukaya mimi hadoni para ili hanza participar mazedua ya umbele mwanahe zedua haneleze hadisi shaka japaro na biani yambi ya hadisini njaparo yamba ukahaneleze ke mwanahe hamkawa gwanzwa njarmwe zedua mnyezi mga jailie ya mkubale zedua mwanahe mrejai hadungu kabila imrajina shaka japaro na biani yambi shema na nambao abasari zambao de wanyanya mzaza hai wapare mwanamshi wamwambia ya ukaya mzazaha ho hafu ye mana mwambia ukaya jenari na foutre ntina hujabaka uyenga imrumahangu. Subhanallah ya Latif, tu viens pas voir ta mère là où qu'elle est, elle est morte, tu dis que tu peux pas venir parce que elle déteste ton mari calboche, ton mari fantôme, ton mari qui n'a pas de cœur. Et toi aussi, petite fantôme. T'es malédiction de ta mère. T'as pas une cœur. T'es mauvaise, ma soeur. Hambie mwanyanya mzazaha hebada hampara. Hamwambia mzazaha ho hafu. Fanya uje. Hamwambia mwanyanya mzazaha kaya ntina huja. Bahaka uyenge mrumahangu. N'importe kwa mrume kongolewa hao. Mzazaha ho gajaka umuyenga. Shaha hulele banda katina mwana wasa ya itutsindawe. Sha mwana mzima. Ya mzaya. Ya tuzaya na wasaya. Sha ce qui est pur. Ye mbabahe mwana mshe. Haka okuru hokaya yede ya towe ivini ye mwana hahe ya dunge wabanda mwambia papa si hundu mwana mmengani mwanzo mzazangu wa haraya ula mbabaka jambia mwana hahe ukaya mwana mzazahu ya haraya dukaya wotsi kabila ya hatu wotsi islamu shambaba hazifanya hakubali mbabanga we dhamana wifahayu alaikum salam mbabanga we responsable ikawe mbaba wako nifanya hati mwana haho ya jia lahi mzazaha fanya hate mwana haho ya lawe wajaone mzaza hai shahubala rankini bada humanane mshaha kamjahima konyo nzima hawanilie mwana huo ili yatidunge sera shahusia buhumnika akor mzazi ya abasaha funge blok geharma konjele kutsuna ya ukaya bumbada wewe ibidi urongoze mwana umwambie haini zajiri wo mzaza haho kajahuyenga shaka hakauhanza mtsouzihe mzaza haho sha banda mwana mwawazaya banu mwalele shibeja haukaye mzaza we mwanahe kajabala mkomoli haraya haka anambia mbabotura mimi kaka handemandi wimuni alaikum salam ekaka bala maure njaju haraya ekaka bala mumali njaju haraya ekaka bala mzuani njaju haraya ekaka bala mgazija njaju haraya shahidi harangi kabila ngwajina yode mana botura mwananzo njarma zedua fundi jibrilu yani ombele zedua mnyezi mgarnike kabuli ile mwana wi yare jioda honi shaye manaja trouvé le cul, t'as trouvé le cul petite fantôme de dire que tu peux pas venir voir ta mère alors que ta mère elle est morte parce que ta mère elle aime pas ton mari fantôme, ton mari gadra. Gamjoka wetimru kodunga Facebook yabo kutina hata janami. Izo kuna kawona. Shade koleri ya huwa nada maujohu wadunga wa message ino. Nelana wajuka uhambia ubu mana wewe. Wallahi tu vas regretter de toute ta vie. Izo fanya mzaza hundi izo ufanya wana ujo wazaya.
Izo ujo fanya nuwana ujo wazaya. Watukofu mwanamshe mkomori ndio ya jolo na ni mwaname mkomori. Anemporte keke maori. Mzuwani mumali. Hau mgazija. Mzaze ya fiambie mru mshaka ya utselewa una mzazaha. Yambie mru mshaka utselewa una mzazaha. Yode mana mimi turamuona ukaya se favorable. Eko wanasho hatu walolo ni kabila zaki hatu. Bala anla kaye mwana ngucho johenda hata reshelezi zane kaswahili wa komori. Si wangu adamu nzima yenda waone mzazaha. Shangalia uo de jinri nilo. Halolo ani mwanadamu ikawe eti Islamu. Il est pas pitié de la maman de sa femme. Hadjo jambie mru mshe ukaya juha waone mzazaha. Ce qui est passé c'est déjà passé. Shadjo mru hakansi mgu ankese. Yabakidena yeye ne kalboshilahe. Yarenti mzazaha hengi harma kongele. Hasi hongi harma ze chambre fradiza Faransa. Alhamdulillahi gujoto lotsi hale ya buhuma suwane ndi ya ziwa. Mnyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema honza rabbal alamin. Mnyuwazaza hangu ndomba zedua babanu mzaya wana sha onjwa wana ngo ajali ya hanyu. Onjwa wana ngo ajali ya hanyu. Haukaya mwana wewe mzazahe hamsomesa. Hamanziza katina tumfanya shahajuha na kabila inrajina mzazi hamoneza kiubinadamu bumana yoti kabila ya hatu woti Islamu c'est pas normali utinredenai ni mzazi hao ntina mwana mrajina ntina mwana wasaya gamdodin mwambie ni mimi turamu mimi mkomori mimi mwanamme sikana mzungu gamdodin tena sikana mzungu hakatulo Yemzungu waka uyeshi Toulon na Marseille d'abanu babo. J'ai fait un avec mahadamina ye. Wakati na kadamina tudo towa pawa. Tudo fanya mafoto no beha komo no nesema e promotion hangu hobasha. Mgade gamina mzungu, gamsorte na mzungu. Zila pia zilare vuna kanizo vuna kakomoro. Saba, ze video ne ze film vodongono wazungu do kama amuru. Ai. Hanu da Faransa amjitsa hamzungu sijaska uyeshi tika usorte na mzungu nyeze ngujoro sami ikawa haka uyeshi Toulon banda sika uyeshi da mina ye j'étais amoureux sika umanza haka unanza kabatu wandu unu Marseille watuka ujua kabatu wandu Komoro watuka ujua haukai haina wakati sudobi hama foto no jonesa gamina mzungu Shamatura muhanambi habatuza ya waweche. Gamina bezo ya wajuru. Gamina bezo o wajuru wana ujuwaza ya maudu wa juwan sitir. Gamina bezo wana ujuwaza maudu wa jekomori. Baeka hulo lauo. Umranso wana wauntina waona. Ntina waona. Umama hangudi anabia. Yeka humlo lauo. Ye wana wao ntina waona. Yeka mana. Haukaya woti mkomori. Fanya namna utahe mkomori mdahukana baraka batu uzaya waweche. Sikansi sifikiri na mitika umanza njaka wana njaka wishia. Kwa ila revuna kani yokomori. Kano jafaransa ilfon ni kane mzungu. Sijati fikiri. Sono yokaya homredana ini mtrahi comme ça c'est très difficile. Vaut mieux que je parle avec. Ija wakati watu mudu wakati laka ujajerizie. On ne peut pas continuer parce que mes musulmans, ou si mes musulmans qui est obligatoire, ou c'est les non, je ne peux pas. Comment je vais être musulman? Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Ça va quand on continue parce que c'est almamouez et moi de sacré, il kao c'est cardo hadith de sinawandu, un mois de sacré, il kao c'est cardo partager de sinahawara, finalement bidini hulole, et quand tu kubali na hulola, il dit c'est na usilemu, ya bona rizi. Hanabaturam s'il s'agit comme ça. Nike Islamu ya boja na rizi. Si pasa umwezi wa Ramadhani unu, uja wa Ramadhani, uja wa unu, nsido hupararo hadisi vomye rizi. Rizia, calme-moi tranquillement. Ika obligé ni mwambie kati ani si hama Marseille, si Marseille, parce que ya Johanza don dérange. Si mwambie okaya si hama Marseille, si kite Marseille. Okaya Toulon ya obo wadzima. Walikum salama kalida. Ya bwezi kanza none seda. Midi mwana mme na mzaza hangu hanila shawiri. Hanambia ukaya mwana hangu turamu. Iyo kena unjibia. Wewe huzala wao chiga mna bezo ya wana wajuhu.
beka hulula mkomori anemporto hapu harma nzuani mali sha un jour jabaga msongazi jana one kwa hangu sonuka yo fikira njema ngera be mwanamshe wazala waweche wa usilamu wa hara za mwanamshe kaya tilolani mwanamme ikao ye kafir wa alaikum salam asimini wa fulani mwanamshe wayende yadungi kabila itu ya hatu gadra finalement mzazahe yafe ya pawa yambe katsuenda bahari mzazi akawenge mrumaha subhanallah ya latif nyezi munamike sitara wa alaikum salam lulu nyezi munamike sitara yarinike musumema yarinike khatima njema rizjibidishe zedoa wanashokwa lufaransa vangu zero zao zikozoloni zero zao zikesaje bambuheda hata yambie ukaya nsuza mzazaho hafu huambilwa kutina hata iman kutina hata iman t'as pas un petit pitié de ta maman qui vient de mourir. T'as pas de pitié. Ta mère qui t'a mis au monde, qui t'a gardé 9 mois dans son ventre, qu'elle a souffert pour toi, petite fantôme. Tu vois pas ça? Mais t'es là, tu prends un homme parce que c'est ton mari, c'est un calboche, un Congolais, il est dans ton cœur. Tu vois qu'il est très important plus que ta maman. Il est très important plus que ta maman. Au lieu d'aller voir ta mère, de s'asseoir, de pleurer, de demander des excuses à Allah, de te pardonner. Mais t'es là, tu fais la meuf fantôme, la meuf bizarre. Alaykoum salam la diva Abdallah. Nyezi moulani ki khatima njema. Mana hamando yi subhanallah. Alaykoum salam Maliza. Watukof. Narjajidishe jedu wa dzadzahang. Wa nashohang. Priez-vous. Alaykoum salam Siti. Priez-vous. C'est une fille. Elle a son âge. Elle a 25 ans. Elle a laissé sa maman dans un problème. Elle a choisi un mec que sa maman l'aime pas. Parce que yeti islam, yeti kabila ya hak, oui mana izola waeche, enfant unique, fille unique. Wa alaikum salam mama Hadija Bakar. Wa alaikum salam Maliza Asani. Wa alaikum salam mana il Badawi. Watukof. Mwenyezi Mungu anike taufiki ya Rabbi. Yanike musoma ya Rabbi. Ya jahiliye. Wanazola mwetinu na mkiradubu wadzaze. Namdebenilo wanahanyu hedika onyo yeshi. Namdebenilo wanahanyu hekutumu ya hatu. Namdebenilo wanahanyu omuyeshi wa shikomor. Banga sifaransa. Winju hanyu ga mtugu wa beli ya karu wa wazungu. Wanahanyu ga menyi hawezito. Imzazuika jamhuri bahati. Walikumisa Hadi Bakar. Imzazuika jamhuri bahati. Yemanahe ya bala mkomore ya mpremiere. Shatsu mbeli ya kabila ngrajina. Na ihamsomesa. Hamni kamalezi, hamfanya tout ce qu'il faut. Hasi yabo hindi hambenya kabila nrojina. Mzazi hakamwade, yemana haparo. Haba je m'en bats les culs, je viens pas. J'ai pas besoin de voir ma mère. Elle déteste mon mari. Mzazi hafu, yemana haparo. Yemana demba kaya, je viens pas. Je l'aime pas. Elle déteste mon mari. Ta maman, elle vient de mourir. Et tu dis que tu l'aimes pas. Ta maman, elle vient de mourir. Et tu dis que vraiment tu n'aimes pas ta mère parce qu'elle n'aime pas ton mari fantôme. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a plus important qu'une mère? Sauf au wadzazeka wajihansi haruhombi, wanzuanga mizowana, bahari ngwanzua tsaulio wana. Oikaja tsaulio mzazahe ambaheni kabila jwe bali anjokubali, eka ipasa mkomori. So ye mzaze weya basar zamba ungi haruma ze la glasi za Faransa. Mzaze ikawo hazamwana mzima. Ye fami wa pare mwana, ye mwana harejete, hamba kana huja, bamzazaka wenge mrumahe, wallahi kaula mwana mmemkomod, sil saji mgazija, sil saji mzuani, sil saji mumali, wallahi na Mwenyezi Mungu, hajorenge bieda ene mrumshe, uele hunuwajewa, wabakar mumsiba wa mzazi. Yude mana kumambia ni watuko, fondo hukana beraka. Yude mana kumambia ni wando hukana beraka. S'il vous plaît, mkomori nge aoula, Miti raciste, je suis pas raciste. Mais je pense ce qui se passe à nos mamans. Gamtsongo fikiro wajaza hatu ikawa wanaha wawaranso wa neglige. Heze kabila zindwa jina ikawa duwa walola. Jelikanga wanasho hatu. Walaikum salam Manulu Yusuf. Gabu wanasho hatu. Ikawa walola ni kabila zindwa jina wawanza. Siuzi wona. Sha han 100%, 90% go haruma hatu alina taamu.
banu wazungu wao ujoka na mbapitie mzungu yoka na mbapite raneze kabila nzidu hamadase mzungu yoka na roho njema mbali raneze kabila zidu wajina hamadase finalement ye mzadze wongi harma zila glasi za Faransa si hali banuge joko oblige ye fami wa undu wa mrenge yendi aswali wa yesu swa komori watsine mwana hae mzima he akuri hae mwana hae hao mwana hae hujajao ne mzadza hae eske zinu badi Faransa ni ya Rabbi na mjadilishe zedu ondo hukana baraka wa zaza hangu priez n'arrête pas de prier pour vos enfants okanga wazazi mkuna jali wanahangu warengi wanaumo mjini mkuna jali wanahangu warengi wanaumo mjini wanahangu wanaumo na mkana bezo duwa ikawo mjou ziwomba zijenai zijihawi mkuna be mguma emanahangu mrumi wa sitara waziona maji wa mahabana nyanzo yakeye mkomori Mwenyezi Mungu na rehemu mzazi woyi umana ni kaudu ya lalaba sahar maze zila glasi za Faransa ya jani kahambule jannati firdaus hauke mzazi wakati ya kaudu ni para yo participar maze dua ya nzia mbelo ze dua fundi jibla mbele ze dua ye mzazi woyi wallahi na Mwenyezi Mungu ye mzazi wese qu'elle a voulu ye mwana hahe ya rejei ili ya jahunde mkomori ili ya jahunde maori ili ya jahunde mzuani ili ya jahunde mumwali ya mlo libala alaka kana utsumla wa maudu shawenda dungi kabila nwa jina ya Rabbi ça c'est quoi ça ya Latif pour laisser sa maman sa propre mère qu'il a mis au monde, sa propre maman qu'il a gardé pendant 9 mois dans son ventre, sa propre maman qu'il a gardé qu'il a gardé 1 mois, 2 mois jusqu'à 9 mois dans son ventre avec des douleurs. Tu l'as oublié vite à cause des mecs fantômes, à cause des mecs bizarres. Udohamba ukaya kutsuru jabaka uyenge mrumaha. Wazaza hangu na mwambeze dua kabati nungo njema hama uombe dua haina wakati Mwenyezi Mungu nanike sitara Mwenyezi Mungu narjailie rungo njema Mwenyezi Mungu arjaile joka na heri Mwenyezi Mungu arbulie heri na baraka wana hatu warisitiri hun duniani ya warijali haukaa vanuhu mruza ya mana ya jasitiri mru duniani. Écoutez bien les enfants d'ici en France, presque vous les femmes. Si ta mère t'a mis au monde, il t'a pas mis au monde pour que tu viennes tchatcher. Hein. Il t'a pas mis au monde pour que tu viennes rester dans le réseau. Hein. Il t'a pas mis au monde pour que tu viennes faire ta vie. Hein. Il t'a mis au monde pour que tu suives le bon chemin. Il t'a mis au monde pour que tu penses toujours à ta maman. Il t'a mis au monde pour que tu prends soin d'elle. Il t'a mis au monde pour que tu fondes encore une famille. Alaykoum salam Fatima Hamidou. Mwenyezi Mungu narnike sitara wanza Rabbul Alamin. Ya rijali he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Wanasho hatu wadunga. Helimbi na felimbi na fikirambi. Na batani jazi nuziroho zahao zirejei. Na nanyuwazaze mke mavigilante. Haukaya zinji na zinji nide mzimenyao. She mzaze woyi. Weti mzaze yani ya diranje mwanahe. Shaha mwanzaha mwanziza. Mwana mzima. Haono ya ukaya. Vaut mieux que je fais souffrir à ma mère. Finalement ya duamba ukaya katsuja wana mzaza hai baada mzaza hai hafu ba mzaza yaka uyenge mrumaha wa mrumaha wisho shetani. Ton mari il est fou, il est pas un mec, il est fantôme, il est chétanique. Essayez de penser s'il vous plaît avant de faire n'importe quoi ou quoi que ce soit. Alaykoum salam Fatima madame ma chérie. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bedu titsa moti hufa, humruza ya mana, ya mlele, ya manzize, ya mgarde, ya msomese, ya tumransi ya liwani mabundi, ya tutowe grossesse ya mbangu ilatso, sha ya mlele, hata mana ya jiakane âge de 25 ans, ya timizi msomo, ya jua ufanya hazi, ya reti mzaza hae, ya mbeuka ya katina bezo mzaza hae, finalement yenza hae definitive, yendi ya lolo ni kabila itu ya hatu, ya jiaka jalini ya mzaza hae ya kemwade, ya paro ya mbilande je m'en fous, je viens pas, ya mbitene ya paro mzaza hae ya fu, hafu ya mbi nsuhuja, paswa kao deteste mbaba hangu, akao deteste mruma hangu, ya Latif.
yana tuif maskini mwana waisi da juka mumra jahannama maskini mwana waisi da juka sufre maskini mwana waisi da juka una adhabu. Walaikum salam wana kuku mzazi watukufu. Regardons le deuxième sujet. Hauka ça fait vraiment mal. Nyezi munanike sitara ya jainli haina mzazi mwenyuzaya ya doli wa yaukaya vanusuka kangolole mwana ngomniko wijesi ngomniko mwanaho zisahani za maele yo hila ngohule mwanaho nguyo vaya imakalima yo importa imahadisi yo importa hobale mwana mdio sakomoli c'est importa hokatida wene mwana mpartage c'est importa shaho ukai mwana la olikola jake nsofu koni yake juma uchache na batani wakati wa hula vie manger ya uti malezi mzazirongo wakati uketida uno mwana mpartage mwambe mwana wambie jiloro honi hae kansu wakati wambie mwana zihadisi umweleze hedi ya hensi ya hatu umweleze hedi ya home konsu hatu umweleze hedi waka usufu wakati waka komo umweleze hedi waka uyeshe maisha ya hatu mbalo wana wende mohonze mosa komo ma fille toi t'es né en France moi ta mère je suis un blédard je suis né au Comores mais viens avec moi à la campagne viens avec moi au champ tu vas voir ce que j'ai fait avant. Vas-y, Lima, pour être ma fille. Ne te croyez pas. Ne te crois pas. Ne te croyez pas. Mets ça dans ta tête, c'est ça ce que j'ai fait, moi, ta mère. On est comme ça, on vit comme ça. Avant, on mange rien que le soir. Ça, c'est des choses que vous pouvez parler à vos enfants. Aussi. Yariniki khatima njema na mwisho mwema na wanajua sitilwanruhum duniani uhanzahi rabbal alamina ya rabbi badi utitsamotsi hufabu yake mzazi wima halala na juhudi vani halala ngihar matambu zahema na woi maskini mwana wei juka umuhura Deuxième sujet watukufu wa jamani fe sujet kaudo liambe wabasa inu sujet nzura mbio ni wazazi wa hezeni gangi haukaya oi shababi ya janyumeni shabada hajanyumene shababi woi hajana kiltasi za kifaransa haukanga sina katra na ngusi kaja faransa ntufu mbaye mijiyo mili ya shababi woi haukaya ya shababi woi bada haja faransa hajara kontre ye mwana mshambaba hai de mwana mshambaba hai wado hadisi upartage ende hata watombe maamuru wandiso anzana weiti shababi ya dunga kiltasi dunga papie ya bomru hamado yi ya ona mwanamshe wajibiana wanzana weiti mru ya dunga profi wei hadungu sura ya iona ilo adorable we mru ya ona mwanamshe ulo vraiment ravissante we ya mru ya ona mwanamshe kao vraiment hakife watsanganya na hadisio en plus ola mwana msha wa mbaba hai badala ndiso hadisi wandi hata wajihundu wala kontreana aruma des choses sérieux wandi so anzana bada wandi so anzana ola mwanamme hambia mbaba hamba bupa en tout cas gamdongo hadisi damina mrukadha mwana mshaho ola mbaba ai ndongo John Jibia ngozo njibu wakati kao imna mwanamsho la hushindi humlola haukaya wanazola wangosogodunga kabila zinrajina ula mjomba mbabahe mwanamme hajibiwa bade mwana hae weti mdu ya dunga kiltasi shawe mlikao ya jibiwa ni mwanamsho mbabahe ngono kaya ngodo atsanganye fami shawe tsimji mzima ula mwanamme hedi hata kajambia ya mwanamshe niambia mama gamdo hadisi na mrukadha nikao ngani mwanzo njua za yanlole ndazamba je haba mrukadha mwana mjomba wangu habaishia jiwaze hadisi ongo jolao hao na mwishie yengo jolao hao gusuzestime guminimize ledaho la hondu zahe mwanamme haba mama walaikum salam Badrani muhaji
hamba mama écoute-moi sous-estimé dahu mimi gani mwanzo ula mzaze ha inyore ngono hama batani rogo za kimafiti mwanamme ha deplace hende na bale yaka obidie de mbaba hende hambia mzaze hambie mwanamme ya ukaya yeka kujarantse mwana hangu kujaba uhe mwana hangu gojo jito lude de kalime mzaze hambie mwanamme mbajia mjojito ati hamba yeka kujaba uhe mwana hangu warantse mwana hangu walaikum salam Muhammad Haji ngojo regrete ngojo jito imutola gwambo ila batani au kauladi mwana mshamba bae walaikum salam asia ngwabo bala mzaze ngwabo helaba yendambia mbaba mbabupa sede tsambie mwana mshaho wa upande wa hemwana nae hanambia ringa mjojitwa ekati continue ola mbaba hede hambie mwana mshaho bae bantido fikirukaya waishi hadisi ya hemwana hangu ni mwana hao ngajo hamba masha Allahu rijibi wari watanganye shanja njajo kaya ngojo ufanya menasi hamba ditana ngamruditsi na nuhambie mwambie mwana hao kaka na ulele mwana hangu enda boya puho hando hamba yemi mbaba heti puhanda hokol puhanda hodzima hamba ntutsaha ya lole mwana hangu enda mwambie beka kajazi yangu jojitwa alaikum salam arleti Muhammad ngujojitwa wima rasana subhanallah ula mwanamme ula mbaba ndabie mwanae habantuka idolaka na ufanyishia au kaya mzazae mwanamshe hadeside hanjibu nai mi mwanamme yabonjo na ukaya mrensi zilawe imotoka jaishia imotoka jaelewa wadungu gwaendelea gwanzana kawajabira même pas un mois à 2 mois ye mwanamme ula haremwa wanuna mdoju wabu wa komori na mdoju wabu wa komori haukaya abasari zamba wo hunu ngabo wagangi wa hizi masahiri wazazi wa komori gwenda uharumanyi gangi kamnuditana na mabieni na mwanduna kema vigila o wa komoro wazazi gwenda uharumanyi gangi wenju gwambia wana hao walolwani wanrika wana gose jofanya nyikumbi uko wana wahara yangu warumiliao nyigangi no wana wakubali haukaya imafrike waodo pasa ze message meme ujo ho yarma directa doba ukamuka noai ni pale jao mimi metri kadha ngamdishila nunike maisha ngojo ngakirta sikujifaja pia wa ukomanta maze live emotola hende hadubilo o siku ya dubilo hakadeni manamshi wakamakdo hadubilo harema hobonti de Pompei para jenenge na mwanamme wambeho la pitali hende halamuha shaholamuha haina wakati kutsongo dubilo finalement gudongo tsuwaze nguo yefami mbaba hahe hazifikiri wizo ndabye mwana mshwae hamezunro mwana hangu ga responsable mwana hangu kajaja hunu jatsa hikirtasi mwana hangu aja hunu nationalité mbaba hahe kawde na mdeklare ya jahunu Faransa hajaji bwana mwana hao le kalima wambie mwana hangu wardi wanabia mimi mwana hao ngilo hitswani bana izo wafanya ndi wabutu ola mzazamba ukaya njafanya ndongo ula shababi wapasa wa mafundi hunu wadu wamfanya rukia wamzungua wafanya hani za ufanya abasari zambao hasiswa komori gejuma ufanya malalao kabatupare hani hashawiri shohanza rabbal alamina gabajofanisha shawiri ngujobona hewa zaze mbali ya rohombi na upeu weisha babi utona haja na kirtasi weisha babi ikao ya jahunu hama papie nzaza mwanamshe ngomoneyo baharu haduza mwanamme ola ohauma maskini kajapu haruma fami msi ya bondo mfanya masahiri gamdudi tena nuhabie yemane hadisinu na tuyamba hale wakati nabilo ndabona kazani parso muswani funro gamuhambobo mzaze wewe lojo ukaya heni mwaha ujo wasule ya humba gojo regrete de toute ta vie mbaki ya ukaya ngamanzuwa na hanyu mwanike makabaila
mbeki bade kama nzuana hanyu mwatsunguli bwazaze mafantom na mlie Mnyezi Mungu mdori ya ukaizo mfanya unga mfanyo nyigangi haumenyela wandu ezitswa haujusa wandu mu bahari wandu kwa nzuana hanyu wanahanyu kama nzuana hanyu waliwani mabibi kama nzuana hanyu waliwani masera kama nzuana hanyu waliwani kabila zingwa jina insha Allah haini mzazi ya bali ya rohombi ya tsoani ya emanaha ya mbeli ya mkomori wa mahaba na nyanzo mahara ya Mnyezi Mungu jopwa mavayu wajiwarengo wanahanyu kaka mparo wao na tena haukana mangalizo weyenda afanyiwa. Ça veut dire quoi? Nyigangi na masahiri ujuse mwanao hidani haho muo hamawe mwanao wangu juka huishilia juka hufanya nyigangi huvure mwana yalawe mwana mmeola endugo yonyango rahana ufanya masahiri uwe mwana mme rana ufanya masahiri ujuse mwana mmemo gamweshilao hadisi na paro ifanya ya mwana mmekao hakaudokansi bazar dimanche hakaudokansi bazar dimanche ikawo hajuswa muo ni mzazahi mwana mme mzazahi mwana mshe ika mzazahi mwana mshe kajazi haraya hasi hikomori speciali hoheda hare jei haindo haoda unahe mwanaha ne mrume mwanaha duno teme mwana mme hadubila ni masela na majini mwanaha dekurajane mrume hare de hamjufumo gamweshila nyoti pia tiyamba banu hadisiyo tiyamba banu hadisiyo ya mwanamme ikao yakaanza mwanamshe wakahanzana wakauvenzana hedi hademande mzazae mwanamshe ki mwanahonga ni mwanzo garanza nao njwanza ni mlole mzazae mwanamshe afanya hili hamambia mrutsi ndawe kuna ulole mwanahangu ule mzazae mwanamshe akausakomo hasi vacances mbabahe mwanamshe harengeze do manazaha hambaga mumbizoni baga mwanzo ntowezina ngajala we mkomori hamade mwanahangu hasivala hawambiza wakati ya wambiza nyoti pia ngamweshelewa hadisi wakati mbaba ya wambiza mzazi haka komori haishie kemana ya habizwani mwana mmeola baada haisha kemana ya habizwani mwana mmeola ula mzazi hapara haba mtukaa hubize mwana hangusha mwana mmeongu joregret osiku mzazi ya haja hunu faransa ya rejei hapare mwana ha emru mahu jukabo sadai ale rakada amazo jeni moneni ula mwanangu ai mamangu abasasara ngele akili mamangu gerabi mamangu jao na bala mzazi ha prepareze misili hula komori huzibala ya jonu faransa hohendo da honi hula emru meha kabala ye mwana hakabala wede bala watsehe waha na tijibiwa mwana hangu unaka hula ngamjoka naja mzazi horohe mwana meha dubilwa mwana meha kontinue ha dubilwa wasibala mwana mshi haso dekuraji habada hone emru meha dubilwa haranse mrume hedeza ye mrume habaki mjufu muo ye kamdu gubiro marche ani bazar dimanche ye mwana meo kamdu hamono mruga jaka udo hisi kaula mkomori mradu fikiri lagada haukai hati tsaza nile hata skaudo satawan subhanallah ya hadisi yoti yamba ya hadisi yoti rongoa gira beinu yabasa ye shababu inge komori ngusufre ye shababu inge komori garumatambu wimwanzwari mwanza wa alaikum salam subhanallah wadzadzangu na mgetizero hombi nezenyi gangi haukasi wasaze ngangi zoka na uziwana gamjoube hamisili hata hokanga bo wenji wanona obano watsura di wanona gabo wenji nambeze suje zaho wajuanza watsirwoni shaga mjoube hamisili hata gasodo jazole mbaba nuzolawa gasodo jazole mbaba nuzeyewa kasina wasuli mbaba haukaye ma enemy ngwa wenji watwanza waliona haruma zerezo watukiwao waurambazi hadisi kawaziranda watoji watukiwao na mbeheze misili zosodo jasdore mabano zwenda zazo. Ça veut dire quoi ça mzazi hamanoi utojo ukaya banda wemru wanyigangi fanya mwana haho yadiwaze mwana mmewo endugo yonyango fanya mwana haho yadiwaze mwana mme ye mwana hao ya jivure ni mwana mme shangu fanyo nyigangi wangamize mwana wangu alafudu habari nga msomo hitima uwede mwana he mwana mma hao nyifami nzima nyidamu nzima shahari kamjapuha mji mzima ye mwana mme ye mwana wu hapuho mjini hanyutena haukamba dahili mwana mma hao bumzazi wa peu finalement kwa buku jafanya rongo na bo huzambie mwana mme ukayanga mjohonesa ngojo jitwa eka kujazia dauni mwana hao hudi mwambia mbaba hai mwana mma hao ya ukaya ngojo jitwa mwambia ziba ngojo jitwa kama jabila même pas un mois 2 mois wa alaikum salam asia mari shahusia bo fantomu bumzazi wa peu husia bo hudi hufanya masahili udamba ukangojo kusoma hitima jodu hamba kujukosoma hitima
soma hikima ujangamize na urowana. Subhanallah. Weti moto utsaho papie, weti moto utsaho kirtasi, wemdu ya jama kirtasi hae, ya mbaba hae, ya mdeklare. Finalement hujahubala roho bina upeo, ujo wangamize mwana he mwana mbaha. Umjuse mua. Bahari ngwanzo mwana hao. Yebahi rege mwana hao umnike mbaba hae amle. Rege mwana hao umrede, umle wewe yake lesbieni. Rege mwana umle wewe. Ujirende lesbieni umle. Haurege mwana umnike wamanza haukabano udzirono wabakisha na rohombi za kupeo gwanzo watsungulo wana wandwa ume. Subhanallah. On n'est pas au Comores, on est en France. Là où il y a la liberté, ikawede atsongo wanahanyu wajinika o liberté totale de mfaransa. Ya Latif. Nyezi munajali shababi weye abone. Shababi kao il était pas malade, kajakana ta problème. Shaka uhansi kazinu betizi ye mzazoe kana kufanya mbarongo she mzazoe si yende ya juhe yende fanya masahili na nyigangi na zili muzapeu yende ya juse moto waimu bahare moto gedene mwanao ye mwanao warende mwanao gena dhahabu ye moto yanzu jaile gena hingrenzu ya hondo sume mwanao wimdulo na kiltasi katina tabezo ya profi. Finalement gombo gojo kusoma hitima na udu wa mangamiza udu wa mua. Mlegeze hitima mzilende ukaya mafiti. Mlegeze hitima mzilende ukaya nsabuho. Gamdu gojo soma hitima iwane nao. Nzazi hamada uyala tuifu. Wajaza hangu mle hunu Faransa. Na mzeze nyigangine masahili. Haukawinjwa hanyu gamfanywa nanyu nyigangi. Ya utsongwa nanyu wakubalindo la mtso uzanza. Gamfanyo nyigangi. Ya hanzoa nanyu walola nuanduka gamazoma profite nyikumbi. Mazababi wenji kao hama wali hitima. Ngwatsungoja wafanya nyikumbi. Za wandukao kwa tsuanza. Kwa tsuanziza. Shangwa kubalio. Bahari wa manzo kirtasi. Mrumsheho mlola. Doka ya umjwe ya hujuwe mwelewane manzane. Ze famille wende watlie accord. Shabana baho wazazi ngwabalo masahiri na nyigangi. Gwafanyao zilimu ilo wana hao wakubali wana ume. Gwafanyao masahiri ilo wana hao wakubalizo ikao do wanzao. Subhanallah. Gabo mzaze wahajaka utaha hakaanza mungu ya mfanyedua ya msami hiba hari hadufanya nyigangi. Hainisho wana hao wajohunda wadomnika. Wa mzaze ulowa. Shaha regrette de toute sa vie. Hauka hajua kaka urenda nai. Hafanya nyigangi. Haini mbahindu wana hao wajohunda wamnike. Na mkena dubu ajaza hangu mluwaru meti ya Faransa. Na wakimbarongozi wa mdoshila Mwenyezi Mungu. Ngawe kuna ukaya. Gawe na muo ngojolawa. Qu'il pleut qu'il neige. Hufa kaitsaha aji. Mhu hufa haransi mtiti. Mtiti hufa haransi mhu. Mbarongozi mama kabidi mkenio. Do ujoka wa ujoka nama na humdania hupanda nofuma. Humzaya harohanamu halili Mwenyezi Mungu hamtamani dilo kutama. Na bala hansomdaniha hujuma sufra sina taabu. Humzaya hashemeza halili Mwenyezi Mungu hamtamani. Izo ni wazazangu mringe hizo. Kam tu sante sheko za samizishenda. Shahe mwanamme. Ni mzazi wa he mwanamme. Shaga mlongo ya ukaya. Mimi mwana hangu dolo na valeur. Ye mwanamme weinishi shetani. Gamu mjuso mwoni menyele maesha. Kai wahahodi ajuka ukahai. Ye wahahodi ajuka ukahai. Subhanallah. Ishababu inge juma utufanya malalao na malalao. Habe waimu hafanya rukia hunu Faransa. Habe hakomori hafanya rukia. Zanongo gizo nziro. Zanongo zipu ani gizo hau ziro. Ise oblige fami hambe botila. Ya hadisi nuru hambe arangwale kutsukiri wayamba. Ika oblige njinabe mzazo kamzaze wewe. Gani wazaze wenji hunu ulaya. Mjinade ukanyika mjiwenda patina masahili na nyigangi. Nika mjuenda patina honda muona mafrika mufanya masahili. Kamri ya Mwenyezi Mungu. Kamri ya Mwenyezi Mungu. Mwadojo ya ukaya izo mreda Mwenyezi Mungu katira vinani. Ye mzazo hende hadhulumu mwana inosa. Ye mwana wongi harumatambu na mashaka. Hasiswa komori linda tahwa shawiri.
Ye mzazi gwanzu hanina watu wakali mazima halambia mbabahi mwanamme. Hambia ni mwanamme. Ukaeka kujaransi mwanangu gojo regrete gamjohonesa. Lo halambia mwanamme. Hambia ni mbabahi mwanamme. Ukaeka kujaransi mwanangu gojo gamjohonesa. Gojo jito. Finalement wa hizi jazi mhundu. Ega manzo ekendo. Ndo. Ya magamizando. Ya magamizando. Ya Rabbi. Mwenyezi Mungu narisamii. Wanadamu wadiwaza ukayangwa joulawa. Ngari joulawa bo makaliboshi. Minlo banuni babu hao. Ya demo makamna uniwona. Gamjodo nja YouTube mwona za video za hangu. Wei hakaya. Hado kabanu. Haina 10 3e jour do hadisi la senaye. Hado rambie zijirio. Mais il y a des moments comme na wona tuam. C'est obligé. Je vais quitter ce bas monde. Je vais partir qu'il plaît qu'il neige. Toi, tu vas rester éternellement. Tu peux pas mourir. Tu vas rester avec les magawa. Tu vas rester avec les animaux dans ce bas monde. Kuna ula wa dunia ni bumana damu. Et quand ils ont mwana muna masula. Ya ukaya hun dunia ni hunu hanyu. Hunu hanyu. Namdo joke ya zema na mede ya zema na mshe. Ya zema na mede ya zema na mshe. Inunu hombi ndai. Unupe undau. Nzaze kutushukuria. Banda wei familia hao. Wei mgundawe. Wei mwanahe mwanamba hao. Diamba ngulule mwana hao. Yapo deja msanganya damu. Msanganya efami. Shangonu ya ukaya no. Msumta. Mwana wando. Mwana wando. Ebanu mkanda. Ebanu rilanda. Ye rizalanda. Ye ngasinda. Rizala komori. Hama usikini. Na tambu. Na mashaka. Gadu juhunda wa ulaya. Wede makie simenji. Wede makie simenji. Yasiku moliende ya ziwa. Na balawa huja na mvuo. Na suiha. Na nguo njema wazivaya. Na hayasa. Je vais aller en France. Upa shiendege. Hujende hemidu hao. Hujende hemidu heyarme avion. Il y a des moments on va. Garjo pashia. Riki harma makiesi. Ribambanilo. Nabafutanjeu. Risihi. Ya Rabbi. Horeda na binti njema. Na mzie masahiri nezenyi gangi. Gwonu na lava hunduniani. Shama udungo jozuna na nyongo kaburini. Gwonu na lava hunduniani. Maudungo jomiso mdu mzima bobangwe ni kiyama. Wezaza hangu na mtoze fikira za nyigangi ne masahiri. Mlilawe. Ha? Ye mwana hangu. Hasama mrukadha ngu mwanzo. Ye mwana hangu gwanzo mrukadha. Sure bwana ule hafanya nyigangi. Harenge mwana hangu. She mwana hangu keja merite ya manze. Wadi watahe mafundi na mazarifu. Wajura hente mwana hao. Nari mzungu wabawe hamenye waya kilini mrukadha. Ilili mmenye esprit. Ilili mzungu. Zunguo la batani na mafiti ukala zunguo. Laki asulia la nyigangi. Mnyezi munarpwene shari. Nywa jaza hatu. Mlo hunu manga. Mso ufiki nrongo njema. Ito si umanipilu wanahani. Haufanya masahiri. Hauwamenyele emwamala. Haukaga mmenyele wanahani. Emanzaro hombi. Gezo ujile wanahani. Namangale mzaze mwenye uzaya mwana. Yajiaze wanahani. Emwanahi yaje hunulaya. Yajia juu mwanamshe. Wamingwa lula nao. Wajua fanye hivi wadzima. Ye mzazae mwanamshe. Yasebala ya dumenasa. Yambaga mjuhonesa. Ika kujaransi mwanangu. Gamjuhu ubehabwale. Tu vas regretter. E mwanami ya jahunga ne mashaka yana. Ya jarende mjufumu. Ya do tuwazengu yolata. Ya do dubilo. Igwa nzo ikendo kodi mwanadamu mzima wamfanyia menasi. Wede mwanadamu mzima wamfanyia menasi. Watsuzi hasha wakonfirme. Subhanallah. Ya Latif. Oui, vous pouvez faire du mal à tout le monde. Mais on va partir tous. Mzazewa wafanya zenyi gangi ukana mzaza hao hafu.
ukana mzaza hao ya huza ya hafu ikutupase kama hongo johufa izo wafanya ngujenda wauzisiwa angale familia imana imahala ikaudu ya diyo ye familia haheli waluha matambu na mashaka bande mwana hao hajamanga ya jia tsaheju watsahao ya jia demandendo la ya lole mrumshi watina ujewili na utabasa mwana mmemkomwari wa fami nzima useyabo oui bonjour damo umenase ya jia dubiloni masela ta yamba ya siswa komori bangi zonziro yedi afanyo malala uhula nge komori nge jumatambu kapatu parani hashawili sha insha Allah kajo parani hashawili haukaya ikadi mafanya nyigangi mafrike wango wenji unufaransa soso Marseille alafunyi wajaze kamtina mzirendao ichotido ufanya nyigangi muo wandu wanzololo wanahanyu muo wandu ika wanzololo wanahanyu mangamize mrengeze maliza wanahanyu mwafanye masahiru wanahanyu watuone wandu chotidani watukufu Mwenyezi Mungu na jaile shababi wiyabone insha Allah nyuti pierre kema vigilant haukanga busiwasa ya ikao nyigangi sikar konte gar amino kangar fanywa zinji na zinji gasfanywa shauri uri protege Mwenyezi Mungu ngabo wangu ikawo ma allergique zenyora zao zo nyango gwa hungawo ni masahili na matambu zinji na mkira dibu wajaza hangu dojo we mzazi ikawo uluna 50 uluna 60 yehubakisha na umuri minga duniani Emaheminji ndiyo waifanya hunduniani wamrikao ngawe na 50 yaboye minji usawirumia hunduniani Emaheminji ya ukanamu usawirumia serari hunduniani ujohamba hufuha 80 waomba bititi wa umatu wa mtume Muhammad wa hufa rangumezi ranguma 15 ranguma 20 hata mahamugo mitano nzaze gawe na 50 nzaze gawe na 60 gojihonsi ya ukaya. Merci beaucoup, Dambolo. Godjouetsi a 50 ans. Gamjuna beke soija. Mais le cœur que soija. Comme tu cherches toujours. Mais le cœur y est que soija parce que des mots type mtsongo amansuja kazo des messages rango moi donné. Mabaka ke soija OK, yeso saija. L'amblou ya ni para, chaque se jona mlou garma direct mlou apare mlou. Porto quoi. Watukufu Mwenyezi Mungu namnike khatima njema na sitara niwajaza kumdojo ya ukaya mkana wangu waka na maana duniani banu walawa mreti zero hombi no upeu ni masahiri nezenyi gangi ngamrumilo wanahanyu nyigangi mwalezi wangu wamekao dumanzao ngamrumilo wanahanyu nyigangi hawarengi azimwa mala zao haukaya kamtufikiru wanahanyu vimeyer gamfikiru videntere zahanyu buwazaze finalement mwede mangamiza moto innocent moto ikao ya haja demander $, maharaya c'est très facile mais faut pas dire que gadjo du samoka kujanansi mwana finalement mwede mzifanya wengi dans le coma giharuma tambu giharuma problemu giharuma vraiment hao wa sufreo bandi mwana hao mwanamme yatuparo dubila yasukana mashaka yasukana mawade rango suku ya mzaze woi yaja mfanye menas yamba gujo monesa kaka jana tsemana. Wa alaikum salam zalata Suleimana.
Finalement shababi webo atukufu ajandi so dubila hunu Faransa na utsuwa zenguo yede hataka udojimenyele zenguo yase yabo ye fami wa mrego wa msise Komoro nge yuhonge haruma tambu na mashaka gusungo fanya malala usha toujours nge haruma zelungongi zampireha alafu ye mzazo wadamba ngusomo hitima ye ijoke ya fanyando ne manawika japaruka na problemu hamadizo bo mzaze wewe Sharangu wakati wa ya jahamba ngwanzalo le mwanaha rangu wakati ya vihandola husi yabo ufanya masahiri na nyigangi hauka izo huza babago jomonesa ikaka jalanse mwanaha wambulo na pouvoir za nyigangi fanya mwanaha hoya mdiwaze galmambe ni nyuwa zati garudil mambie na mfanye masahiri wanahanyu watsanze wangu hao muwavure nrugo yunyangu she mwanambe mtimrede nrongo babo kaja mfanya ni nrongo fanya nyigange mwana hao yatsanze mwana mmeola shamtsije mfanya nyigange muwe mwana mme bandanganyi swiri ya ukaizo mfanya nga jokiri bofu kama juni saidie ni mwana hangu gwanzo mwana mekao sitsi mji mzima mika mwanza mwana mewuka tunibalia kama juni mwana hangu adola ni mrumo mjini nifanye masahiri mwana hangu ya duwaze mwana mewai so nifanye maruna mnuse ya duwaze mwana mewai c'est très facile au lieu ya urawadaraki ndogo yonyangu shabofu kama tufe masahiri ni mwana mewai hantore mwana mewai mjewi so mjusa muo subhanallah laanatullah ganyi hamaze laana za Mwenyezi Mungu subhanallah Mwenyezi Mungu anike hatima njema Mwenyezi Mungu ajalie shababu yabone insha Allah Mwenyezi Mungu ajalie wazazi wako wazeze nyigangine masahiri wadole wa yaukaya sitara ya mwana lumhunda mwanadamu mkomori Islam sha mwana sidoka ya umtsunguliye mu mjini baike mwana katsumwanza sha l'importance zahaho de zikira subhanallah watukufu Karsuto wa apeli haukaya roparava nukena ukir sha mrugu jujo para messenger ya para harmo messenger il y a participé ya para harmo messenger a participé sha appel normali kartsurenga haukaya yepisiti njaba ninu iPad iPhone iko iPad dinu kena ukiri mria pare appel normal mria pare messenger ili mria participé ya unese outukivu haunika konso wazaze wajiansi ya ukaya kwa tujua uzunguli ya rahana masahiri rinike konsei wazaze kao hamade mzaze hato mwana hahe yamba katunda ya muna bada mzaze hafu haharanda ya una mzaze hahe ba mzaze hae gaja kapre mwana hae ya lolo ni Kongole bu mzaze hafe mwana haba katuenda ila marque de sa mère katuenda ya muna bahari ya kawingi mruma hae nana eshababi woi ikao oyimba baha hede mwana mshahe mzaze woi ikao hademandi ya lole mwana mshe wibanda ngwanza nao mzaze wahe mwana mshe hamwambia daboka wendo upuhandahu yewe mwana wando hadi wazakola mwana he mwana mmahahe shangu oneyo uhanduza mzazahe mwana mme hasia wambia mwana me ya ukaya ikahido anza ukontinye ulo ukeda one mwana hangu gamjohonesa ngojo jitu yijaka wajavira mempa emwa a 2 mois ola mwana mme hadi so dubilo na mastera na majini hunu Faransa na ula mwanamme ya haja na mapapie ikao hamambie mwanamme ula mzaza mwanamshi ula mbabahe mwanamme hasi ya bwendambie mwanamsha ya ukai mwanahangu hanabangu kadhare humenas hamba witsa mbie mwanaha ukai kaka jaza deni mwanahangu gujo jitu anga mjomonesa uwode mwanammahe ya zae mwanamme finalme mwanamme ngaru matambu na mashaka wallahi na Mwenyezi Mungu mbabahe mwanamme hani konfirmea haba turam mwana msho hangu dia uwe mwana hangu hema kalma ya yamba heni joku sidwa ya pare sur messenger sha messenger ya pare sur messenger ya participe ya onese ya laani mbavi wandu ikawa wajihansi kayo de baziha haukaga msubutini temwanye wajaze wenji gwaendao hanyigangi hunu Marseille hautsambaza zendola za wana hao
haufanyi wana hao nyigangi ili wana hao wadua ni kazi isho wahundrao ili wadua ni kazi zemani. Mwenyezi Mungu narpone shar yani nike musomwema na khatima njema ho hanza rabbal alamin. Watukufu garjuhenda na uzia ya umwambia nyaukaya ranza wandu wa parisha c'est normal parce que yabu wajou para de lo messenger maami wandu kwa supara. Mwenyezi Mungu nike khatima njema ya nike musomwema ya jali riki wanadamu waliku islamu fahia riki wanadamu waubeshelezi zana waudula wanizembi wazazi walona fikira madazini wadozia wadojo ya ukaya kuna ukubali wa ibada kahonde hono mgangi panda sumongomine bu mwanadamu na weka hufanya nyigangi wangamiza mru dojo ya ukaya hosoma Mwenyezi Mungu gojo jitwa gojo regrete de toute ta vie hauka ngojo emiswa ho mdu mzima hauka wanadamu wojo ya ukaya kwa na uyeshi watinizo. Mwenyezi Mungu nalike sitaro malaoni hapo ya risami hason sipia ya rijane jokana heri ya ritoze fikira bineze fikira fantom uwazazi wadolo wa ukaya kabati nronjema ama sitara yeke mwana hundu mwanadamu Islamu mkomoro mlu ya beziambe alhamdulillah marahaba menjibu Mwenyezi Mungu bande mwana kajenbela kabila indwa jina mmono Yesu je ya mwadu ikawe mzazi woye mwana hae hambeli ya kabila hambeli ya Kongole. Oui bonjour Steve Makini hambeli ya Kongole ola mzazi ola mwana msheharenge ye mwana mmehendeza na ulade mwana mzima mzazi ya mzazi hare mwani tambu na mashaka hanjio misirini juma umbeze dua Mwenyezi Mungu mkubale dua mwana hae ya rejei na ula mwana mzima mzazi ula hare matambu na mashaka yaka juma umbeze dua hajare mwani mawadi mwana hapara habaka tujaona mzazi hauka mzazi yu yenge mrumme mzazi hajahafu abasa zamba kajaziwa giharuma zela glasi za Faransa hatula hamaze shambru frad mwana hapara habaka tsuhuja bamzazi haka yenge mrumme ya latif subhanallah uli ya ujajaoni mzazi habaka tsuhuja. Watukufu rimwambia ni mpare haruma messenger nuandu ikaonga ni maami au participe ze fikira au participe ze ide wandu kwa supara sha garimbushirani herina baraka izo ramba Mwenyezi Mungu anike tawfiki na itifak owazazi hatu ikaonga ni haruma ze rezo sosio zero hoza hanyu zikero hoza kubinadamu ndojo kaya horenda nai emwana hebani hao yotsi njema ya zai mwana media zai mwana mshe shaya zai mwana meuka jaza ya sera ike kanyu mwaza wana washede mwaza dhahabu. Mwenyezi Mungu alipone shari shaho wangu wanza zero hombi hata mpaka dayabo boom karna uzia ho wana nezembi shanga jo uzamba mdo sikiti ya mdo tabia wisali mwanur karna uparojozia garjo wana raili garnikwao aminif nuwaza zahat nuwajomba hat nuwanasho hat numabani hat garjo uzilani rizambe wasikitihe wakoze waibiwa shaka na uzia ho wananizo ilizi change hata mpaka yabo boom